Raiffeisen banka 15. godinu zaredom podržava mlade umjetnike Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu kroz projekat Raiffeisen galerija. Trenutno su u galeriji izloženi radovi mlade umjetnice odsjeka za grafički dizajn Elme Nukić. Nastavila sam studij odmah poslije prvog ciklusa i nastavila sam se baviti istraživanjem odnosa grafičkog dizajna i ilustracije u vizualnoj komunikaciji. Također željela bi se zahvaliti Raiffeisen galeriji što je omogućila studentima Akademije likovnih umjetnosti da izlože svoje radove i predstave se široj javnosti. Svaka izložba je i prodajnog karaktera. Svi zainteresovani mogu podržati rad mladih umjetnika kupovinom njihovih umjetničkih dijela.